برز مصطفى مامەی ئەزانم تو وەکو ڕۆژنامەوانێک دیسان دەگەل چەند ماڵباتین کورد لە فڕۆکخانە زوریخ لە سویسرای ئاسێمانە من خواست ژمە ڕابێژی چما تە بخوا وەکو ڕۆژنامەوان لەوەر ئاسێمایە و ez dema hatim Swîsrê ez ji belgê bi ne orijinal hatim ji ber wê sedemê ez ji firoxaneyê girtim neiştim ez derbasî wana xwe ji ber wê sedemê ez niha virim me îltica kir û îltica min jî qebûl nekirin beriya min jî gelek kes hatibûn gelek malbatên Tirkiyê hene vê derê ew jî bi ser heman tiştî vê derê ne باشە تەهاتی جزاکردن یعنی جزای سی ڕۆژ زیندان لەسەر تەهاتیە دانین ئەو چما rast e ew karara mahkema Swêsê mahkema Zûrixê giha destê me dibêje ji ber ku belgê bi ne eslî hewl daye bikeve welatê me ji ster wê hêcetê ceza dane fakat bi parêzerê min jî me nêrîn gir ew dibêje ev biryar gor hevpeymana Cenevê nîne yani kesê ku dibin mülkecî tu nikarî bi vê cezayê بله كاكي مصطفى اتزانم يعني بري چند روجان ام خانمك راخفتن هر لهمان فروخاني بول سويسراي دبيجا اوي وان فاغارينن افريكا باشور چوكا ما في بنابري نادن وان لور لسويسراي من خاص از بزانم كو وكا روجنا مفانت پشتواني التحات يكرن نافان دا روجنا مفان بسنور فدراسيون روجنا مفان اوروبا دخازن تبي باراستن eri rast e bi wan her du sazî wanî ser ziman wana bi nameyê referansê şandin ji vê derê saziyên bi Swêsra ji ber ku ev kes lazim e bê parastin rojnamevan e bê parastin parastina wî lazim e hûn bigirin bi ev name rêkirin şandin û derva wî jî gelek bi hevkarên min rojnamevana vê demê bi piştgirî û alîkariya xwe dan diyar kir وان برسفا وان داية يعني حكومات برسفا دي دبيجي وان يتشبكن شناكن يعني قوي خونادان داخوازن وان سازين روجنامه واني ev pêvajoyekî hukukî ye êdî mahkemeyê vê ya binirxîne ev name û hemû piştgiriyê ku bihatine mahkeme bi qerara xwe nû da yê vana berçav bigire ji ber wê êdîyan benda bersiva mahkemeyê ليش تا حكوماتي برياله خنا قهرتيا دخوازن تفقرينن ودخوازن تفقرين افريكا باشور چكو تشور هاتي سويسراي rast e îro bi parêzerê min îtiraz kirin redda bûna me demê me îtirazê 5 roj bû ew demê îtirazê îro temam bû avukatê me îro îtiraz kirin êdîyan benda bersiva mahkemê ne ew dixwazin me rê bikin başûrê Afrikayê ji ber dibêjin ev der jî welatekî bi ewlê ye كاكي مصطفى چما تو جو تركيا دركتيا cezayê hepsê danêmiş 6 sal sê me ez xandevan bûm bi zanîngera Çukurovayê توانتا چه بو tawan bi ser navê rêxistinekî bi sûç kirin fakat ne endamê rêxistinê mahkeme wisa dibêje dibê tu ne endamê rêxistinê fakat disa jî te ser navê rêxistinê te sûç kiriye yani bi qerarekî taybet e bi hukuka Tirkiyeyê bi her tiştra formülekî dibînin bi vê re ji formülekî wisa dîtine ji hemû tişî bi beşdarbûyîna daxuyaniyekê ew dem bi partiyekî siyasiya Kurd a DTP bû piştre hate girtin ez tevlî ew bûm daxuyaniya çapemeniyê bûm ji ser wê daxuyaniyê jî ez ceza kirim piştre ez mecbûr mam bi derkevim biçim rojava bi wê derê rojnamevanî بله وش روش آوا تشوي أفريقيا باشور جي أفريقيا باشور هاتي سويسراي تشمر بيجا اگر اون وگراندن تفگراند یان خلکی دی لور هنا لسويسرا وگراندن افریقا باشور لور جیان دبا لور جیان چاوای جواره و اون کارن ببینن لور raporên herî dawî yê saziyên nav netewî yek bi mafê mirovan re mijûl dibin nivîsîne îro parêzerê me jî pêşkêşî mahkemê kirin derbarê wan da bi rewşa sûcê ya ew ê Afrikayê Başûr bi hejmarekî zaf zef ji ewekî jor daye astekî bilind daye yani wê derê xeterî zafin însanî normal nikarin wir bijîn dev jî mültecîkî berde yani خلکê Başûrê Afrika bi xwe nav ewlehiyê danîne. باشە ئەکەکی مستەفا ژیاناتە لەور تبێژی 15 ڕۆژە لەور ئاسێمایە
لێ کەسێن دی لەوەر بەری چەند ڕۆژان بوانە ئاخفتن ئەڤ نزیکی بەلکی 5 ڕۆژە لەوەر ئاسێمانە ڕەوشا ژیانەوە لەوەر چاوایە ڕەوشە ژیانی وانجی بێ ئەس وا دەستکردم دامەوارە ڕەپۆرتاژکردن هاتنە سەر زمە باڵافرخانەیە گرتیە یانی تونکاری دەرکەوی دەربە باڵافرخانەیەکی دەقامپێک چ قاسی بە تەندروست بێ یعنی هەموو ملاندا جیکی تەنگێ نێزی 30 ئینسان بەوێ دەرێنە ژنن زارۆکن یعنی ئەv هەموو پێدیویە خۆ هەنێ وەکی دنجی زاتەن بە هەموو ملادا تۆ وەک خۆ گرتیکی دیبینی يعني اف انسان نگرتینه اف انسان هاتنه التجا بکنه يعني نشرت حکومت السويدي التجا وان انسان قبول بکه فقط اف معامله وقت گرتیانه يعني سپاس مصطفى مامي روزنامه‌وان و نوچگهانی آژانسا نوچین فراتی برینها کلو ترکیه بو لفروخانه زورخ لسویسرا به دنگ امریکا رابو گلکی سپاس میویدار روشاوا باش بو چارەسەریەک باش ژە ڕەوشەوە بێکردن سپاس دەکەم کێک داخل